Cela sineyingane bafowethu, sinabafazi bafowethu niyezwa, kodwa izwe likhulu kunomfazi wami, izwe likhulu kuneyingane zami. Siyacela bafowethu nisivikele bafowethu, siyacela bafowethu, siyacela niyezwa bafowethu, ayilula lento esiyenzayo. Siyacela bafowethu, sicela nisivikele. Kubukeka kulula kumuntu ohleli efonini bafowethu niyezwa. Kubukeka kulula umuntu ohleli efonini, lapha phakathi kweni kunabantu abathunyiwe ukuthi bezobulala thina. Siyacela bafowethu, sicela nisivikele. Siyacela bodadewethu, siyacela ingane zakithi, sicela nisivikele. Somewhere bafethu, I don't know kwenzakalani eMzantsi Africa. I don't know what's going on in South Africa bafethu. But into za South Africa it's a pandemic. Really pandemic. Yabona into yenzeke pha ngobaba ongizwe umchuni bafethu buhlungu nje kakhulu. Sakufika olova pha kwakhe. Bafika khona ingane ke befika lapha yana babuza ukuthi bakhona abantu abadala bezofuna yena ungizwe umchunu. Athola athi akekho. Ingane zisadlala zinganakile, sabona umzuso uvutha. Abantu find labo lova laba bafike lapha yana bafike bashisa kangizwe umchunu. Uyayibona into leyo. Nakhona beshiselana le ndaba le ukuthi ungizwe umchunu babhizi ukuthola abantu laba bangaphandle abala eAfrica, like sort of abantu abasuka kuma Nigeria, Mozambique, Zimbabwe kuphi abazanga namaphepha yabo. So bahambe baze namaphepha kana babuye ngendlela esemthethweni yabo, which like I support that, you understand. Like if like vele usuke kwenye country ulana, even if usuka le Africa but uzela ngaphandle komthetho, it's very important ukuthi uze namaphepha wakho, you understand. But if ulana ngokomthetho and lapho uqashwe khona ngomthetho, like I don't feel like you can go, you understand, because into lelo kahle lana ngoba ungizwe umchunu mangizwa mina kuthiwa balelo ukuthi gcwele kakhulu abantu bangaphandle, which abantu base-Africa bagcwele kakhulu this side and baze ngomgunyati, which like is very wrong in that way, you understand. So there's no need ukuthi ningahambe nochase imizi yabo bachesela ukuthi bazama ukulungisa lapho kumele kulungiswe khona, you understand. Into esingayisupport i-violence nodlame, cha sokusupport lokho wrong nje kakhulu and kubhlungu lokho kwenzekile kubaba ungizwe umchunu and ingathi bangatholwa ke laba bakenze lo shuni lona, you understand. And indlela embona ngayo ngabantu abamaziyo, because ubani umuntu ongazi ukuthi ungizwe umchunu uhlala kuphi, umuntu osuka for example lesi umuntu osuke eNigeria illegal uze ngapha, you understand, and then bayamxosha ukuthi mangabuyele back to eNigeria yenza amaphepha azokwazi ukuya kahle ngendlela right, akwazi ukufuna umzika ngizwe umchunu azawushisa. Umuntu onjalo angeke asuke from eNigeria, umuntu onjalo umuntu wala eAfrica lapha eSouth Africa I mean, and into akayenzile i-wrong nje kakhulu engathi angatholakala bafethu. Silapha emzini kwangizwe eMadundube eMbumbulu bafowethu, sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna ungizwe bangamthola, bathi mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kushisa izingane ezinganakile. Ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele, kodwa ke impahla ilimele kakhulu, umuzi uphelile wonke, akho lutho, akuphumanga izinto eziningi, kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa.